Ma whautai la koe whia na whio, lau mai ria hau eki mo le rei ai tonga toa. Ua te motoru, ai ui koe ni me walwhitu poin ni maa. Pea befo ki ke live stream Broadcom FM Broadcasting. Waho ani o whae tue me whare whamaratu o kun Salote. Inu Nuku'alofa i he programa ko ia. Koe whamawai mogna tore kau ngā ue i taulahi i he pot ngā ue moui. Alo tamaka Nuku'alofa i he pongpongini. Kau ke itula hau ka pe programa ko ni e whamawai ko ia pot ngā ue me kau ngā ue oske verenga ngai taulahi. Koe toko hongo furuma walu o whae whamawai mokina tolu i he pongpongini. Programa ko ia ki he pongpongini. Koe himi uruaki e whakahokatu ia a he sista mei wharamahaki fuspara i hapai i unaise visilose. Lesoni ofisa tahutohi ko Cecily Tuifua.
Wahelewa o le sonipe mo e lotu kamata e whae kau tani la tamo ua. Lea tatari Tongatapu le Dr. Ana kau ola wale wahiwa e kau hiwa ko ia ai abia konesi kuin Salote. Pe whakamatanga lewa historia ko ia o ngā toro ku osi pe kau retirees i e ahoni whakahokatu ia e CEO pe tare kita mo i Dr. Sare a kau ola whakrewa a ngai mea au pe whakahoko e Minister mo i Dr. Saya ma upi kala whapafonga lewa me ngā toro na osi me bot ngā we ko seini mawai pe wai lewa ai tuku e kroa ko ia mai whakatanga e Minister Dr. Saya ma upi kala he mituku no tala ngā we i he whare whakatotoro pe ko e lead main ko fusi tui horoaki pe rotu whakausi lewa whakakau tani e la tamo ua ai mo kau i he kau osi ko ipu ko maroro ko me ngā we he ahoni ai kau nesi kuna wa o ke tuunga sista ta ue whangafulu ta whangafulu maa ua na whai whatongia e wharamaki vai ola wharamaki ngu pepe voki ki e wharamaki Princess Fuspala i hapai ko toko lahi tāpe me wharamaki vai ola ka wai vea me kau ofisa tau tohi ka ofisa mo ui maa lunga pepe voki ki he inspekita mo ui ka maa e ngau e maa lunga i wa ko na to nga no fale be administration be foki ki ka wa e fra uri ke to ta ni to nga go ya vai me he fale fo be foki mo to ta ha to ko ni i he fale kuki nga ta lahi ai na nga we nge ko la ve ta we fang fulu ta we fa wa e ko ga i fo ni ko e lo ta haia o e fo ko fatongia mai bot ngā mo i ngai ta uko ia. Ko e toko tolu, ko e ta we whangafuru, toko ua ko e ta we tolongafuru mahiwa, toko taha ko e ta we tolongafuru mawalu, toko ua, toko tolu ko e ta we tolongafuru mafitu, toko taha ko e ta we tolongafuru maono, ta we wano, ta we watolu, ua taha, me ta u e taha fitu. Ka ko hi ko e tau moto ai he tutuni ko ia ai puranga ko e tau no furupe pe e maroro le pe ko retire ko ngai a ho mau inga ko fa mama e me pot nga we ni staru na nga we wata mai na ngai ka nga to ko pala wata pe fo ki ngai fa ma ki ko na fa nga we ni ho ko pe ko na o fa an ko toa i he taimina whai ai whakako whatangia pangongo e neongo ai arotamaki ko ia i he pongpongi ni ka ko smawe ni ai kau nesi mo na kwau hiwa peke kau ngawe ko smaloro ki moa peke kau ngawe loro Tonga i whamak vai ola pe ke kau whakafe una ki tu uta mai be neongo ai arotamaki ko talo ni uha kai ki tu ki mo si he fitu e pongpong ko ia e hani o mai ke tai mini o ke lelebe ai o ku te ke ja ki mao e taha ko mata ke ta fe ngai hala ko ia no Nuku'alofa o ke hala ta fa au me ba mai ko hala lai fone ki hala mate na ta fe au pito e tai mini o mai ke round about ko ia ko lahi ko ia ai o ha ene hoko ene au ko ia tai mini fo ta ko e fo mata e fo mo mita me bo ngai kai matangi e hoko be uha e ahoni e ki holo a pongpong ngai ben e a hava kai ke fofonga o la a ka ko e fomata e a e hoko be uha o ki moni te ko ia o ke ka hao ne ngo ki malu e haviri ko hinga ki loro be uha e ne hoko ko ia i he taimini ka ku ke i to uta mai be agna dol ko ia o fai whakamama e mok nau tolu pepe whoki e kau ofisa moi kau nes mok nau tolu ko e whakama ki taimi e nau o mai taha whakene ngai a whainga ta a e lulu whakaus mok nau tolu ko to taha ko to kau ngā ue to taha ko to taki ka ko to tunia e lao
malo e whakahau koe whatungia ko taimi ke ki whai haki mawahe ki api e whamiri to e taimi la henga mong na dolu ke hata me e hoko atu e ta whako ia ka koe e tutun hoki a e lao ki ta uono noa be koe ta uia o e retire me he ngau e anga o te ngau e i taha ko ia e ngau e anga a e pure anga la honga ko e ki he programa e hon whakatawanga wau lere duki he tapakatoa o tongani he le jo bebe fok moe ata bebe moe whakatawanga wa o te modoli morina kau ngau e maroro na moto ngau e peko pule pena ke pule ka na tolu ko a hawen ni o ku fai ai fo ma vai ko ia ko fo ma vai mo uipe ka ko ma vai ko ia me ngawe anga na te mo uiaki ko a ha fa ngata ki to lai ka ke wange ka la ko ia ni nai ka ofisa ma lunga ka sista tau i toki ko to lai ta ko ka sista me ngai farmaki ke to lai ta be vai ola ka mai mo business school pe be ki mises fus para I habai e ko to wa me habai to da ha me wa wa o pe to ngale wa me farmaki vai ola ko mana to atu he taimi na kamata nga we hange ko na historia to ko atu e tare kita nai na kamata ko dai ne si ako perché tornano to koni fare fatto tolo il laboratory ko to la ta na to lu ko kamata ke ko nesi ako ha mo ka nga we I ta va ke he to koni ngai prosek alwe fo e o ke fare fo bebe ke to nga I ko ia vai bebe ke fo ka uri ko ngai nga we ko to ia na lau kau I laini mo mai taim whanga ta koe ni utau situ o mea I roa ki tōta koe a mahak whaka au wha ai COVID ni o ngoko whare fō pe koe whare kuki pe koe whaka uri ka whata hai ko toa ngai ngā ue koe ni o la mai whaka hoko anau whatongia koe toka ngai mo ui ai tonga whaka nau mawai koe ni e ai honau whetongi pe lava nai o whetongi I e taimini ka koe tutuni e lao mo whakahoko waso kai ko tō he pot ngā we taktaha ngai tutuni ka ki nā wako mai kia ka whakatau kei koe pongpongini e whakahoko atu ia e tare kita koe o corporate services ko sio ape kupu ko hoko he hongfulu kei loro pe uhai tua koe he nia e tare kita moi beke tanda ek fa kau pe mok na dor ko long foto to a honi ma kau ma longa me bot ngai moi mo kwa fa da tu me fa le fomana tu o kun Salote Nuku'alofa e o ate programa ko en kita wa vai ko me fo ke fa ngia e ke ho tu pe o le bene o ku panak mai ai Christmasi ngai a si be ko tau wa ki ai to be ai ta pe a ho tau shopping day se hon fulu pe da ho ko le ki po Christmasi po wa fa Christmasi be da ho ke Christmasi e a ho ni ma ke a ta fa ai a ho ni okay holo mai be na dor ku na ka mai ma whanga maari I tau wahe ko toa pek maari ai potohi koe kuna honga whakahoko koe ia I toha koe ni ai se wahe whaano ves wake nima bene onga wa o mai ki ho tau motua koe ni ko au ai toha taha koe ia ko au te uwhata koe o au ki a mai ai hina ho ulu ko au na kuhanga o ngauhi koe ko au te uwhataki koe ko au te uwhekina mo whae whakamohi ko ngai potohi ku au ngai rau wakai koe ki hei toki wawahe nai
ai tantai ki whaiwhekau. I hoko e ka tau tali te koe wat pēa e polkalama, koe himi uroa ki, koe sista ia mei whalmaki Princess Fuspala mei hapai, unai se fisi lose. Le soni la uia e tō tātau i toi ko se sili tui fua. Pe whakako rewa e nā tek whaikau e whalmaki vai o lata nila tā mo ua no wahe wahe ko ia. Koe le soni koe e wahe wahe ei. Ko toi ngā ue wahe tā tolu e sta hano ke hua nima pendo whakauka pe mo e rotu kamata. Le tā tari ana kau ola. Tongatapu le foki e whalmaki vai o la. Hiwa kau hiwa e wakonesi. Pe a tuk mai lewa e tere kita mo i tō tā sare kau ola. A historia o ngā ue a nau tolu ko ia. Ko nau osi i he ahoni. Whaki pa mga hi mea ofaka ki nau tolu. E minista mo i e tok tā sare ma upi kuala. Pe whong mai lewa ki nau tolu marolo he ahoni. E se ni maa wae. Koroa ma e whakatanga. Minista mo i tō tā sare ma upi kuala. Himi tuku a fusitu i holoaki. Koe toko taha nai ngā ue ki laboratory. Pe koe whare whakatotolo pe tok whailewa. Ai lo tuku e tanai ki whaiwhekau. Whakatau ke koe ki a honi. Tare kita me corporate services. Pe koe sino uneanga toka ngai tātoa koe ia. Ai pot ngā ue. Ko sio ape kupu. Tuta mai pe mo mi samoi. Kai ke kau tau ke ta tal pe foko kai pe ke tu ai uhaia i tu a. Ke ho pe ene arifo. Bago ua koe ni kua sta whea e konga koe ni hala tau whahau na ulawe kia ene nai. I toi bebe hoki. Ia pongpongo be ki i tuku ai uai. Be ia e wakai e whangamari ki tau wakai e ki fofonga e laa. Pe te hoka te be ua. I whalai te tōna ki sampai te moi monite. Kain koe whawharanga ngita tak minister ko me ke ono sea. Tau tuange ke MC. Kene tataki ki tau tolu. Ko sio ape kupu. Whakahoa kakara o e minister. Da tuange ke whadau kei. Kene tataki ki tau tolu. Sio ape kupu. Let's just begin. Okay. Good morning and malo lele everyone. Tau kamata e tau pōkama. Uraki pe whamarola hea tomolawa mai ahoni. O tuk taimi mai ke ki pōkama whamawai koe ni. Moe kau mauwahenga malolo e pot mai moi. Whatap ki he o tua mawhimafi o awhia o tauloto o Tonga. Whatap ki he ane awhia tu pōono koe tui o Tonga. Whatap ki he tahine kuina naspau mo hona whare. Whatap ki he ho eiki o whanua mo ho eiki me mipa kapineti.
Whatap ki he Eik Minister mo ui. Honorable Dr. Sama Piukala. Whatap ki he tangata Eik Whaiwhekau. Reverend Tuiplot Sami. Whatap ki he tare ki ta pure pot ngai mo ui. Toke tā siare a kawola. Whatap ki he toke tā pure o te whalmahaki. Toke tā ana a kawola. Whatap en ki he pure leo leo e kau nesi. Sista tine makama. Whatap en ki he toke tā pure leo leo e ta whak nifo. Toke tā fusfifita. Whatap ki kau tak ngawe. Kau ngai pot ngawe. Pea whatap ma kehepe ki kau mau whahenga malolo e pot ngā mo ui, ko hunga tau i whatahataha e ke pongpongin. Te tau kamata ki pe, tau ki programa lotu, aia koe himi kamata e lau ia e Sister Eunice Fisilose, ne Sister me Princess Fuspala i Hapai, hoko kia lau folofola mea Cecily Tuifua, Office Account Niet Tongatapu. Hoko atia e tokoni mi he pea moe lotu, mi he whaiwhikau, tāte Eik whaiwhikau, Tuiplot Sami. Ko kore peke tau hoko at pe tau ki programa lotu, pe tau hoko kia e tau ko ngā ua tau programa malo. Koe wholofolahi me kamata ke tau lotu mo whakawhetai ko tau Eik he pongpongini. I tau wa usia mo ui a ngalu tuku e tau whakahoko whatongia i potungawe mo ui. Kono ni mange au whangofulu mātaha he himi, ni ma whātaha mo mea ke tau hiwa. Koe tala o whaho tau o tua, nai pau ke hao. Koe hau toka talangai mei mua, nai pau ke hao. Pea nai lau e kau palo whita, koe eiki tene whakangatahia. Ai se ae ne tala e aloi ha tamasi. Ei ke o langi mo mamani foki e tamasi. Pea e hiri whaki hono uma ai pure ke tuku i whonua. Kalau nilahi mo e uhuafa e ai ki ai. Te unga kotoa he ngahi pure anga e ai ki ai. Pea e tae ririu a hono hau o ona e ko eni mo ka hao. Vai ki ai e ngahi hau ki nima o nau puno. Hau ai kakai nei nofo haisia o nau puno. Tau a tai na rewa e pōpula, pia whaisi uperi ai ufonua. Vai ki ai ngahi hau ki nima o nau puno. Hau ai kakai
Koe wholafola e lau ma tau tolu ke ngau e anga mamafa e pongpongini o ku haia i he tohi ngau e ai kau apostolo wahe taha tolu aia teu kamata lau a mehe taha ono o he vesi o tuku ki hono ua fulu manima. Ngau e wahe taha tolu vesi taha ono ki he ua nima. Aia o pehe hono lau. Pea tuu a Paula o ne taalo o ne pehe. Ai tuunga mātu a Isleli mo taka a pasia mai ki he otua mo mea mai. Koe otua o e kakai Islelini na ane fili maana e tau ngahi kui o ne pusiaki ai kakai lolotonga e nau au nofo i he whanua o ispite, o ne taki atu ki nau tolu me iai kua hikta hono nima. Pea fuoloa e ne whawha ki nau tolu i he toa wha, koe whango fulu taunai. Pea hili e ne whaka auha hakakai e fitu i he whanua o ke nani, na ane wahe ai whanua mo nau tofia. Koe whe unga ia, mo whange au mā ni mango fulu tau. Pea hili ana ane tuku ho nau kau whakamau o au kia Samuela koe palofita. Pea hili ana nau kore hatui, pea tuku e o tua mo nau tolu a Saula koe foha o kisi, koe matapule i he matakari o pensimani o whango fulu tau. Pakua ne liua ia, pea ne whakotu a te vita ke tu i ka te nau tolu, aia na ane wholofola ai whoki o whakapapau, kua toki ilo a te vita koe whoha o sese, koe tangata ia o ku ao mohoku loto, koe taha ia tene whai e kungahi tuutuni kotoa pe. Koe hako o e toko taha ko ia kua omi me iai e o tuamo o Isleli, o hange ko e ne tala o wha, ha toko taha ke whai whakamo ui, aia ko sisu. Kana e tomu a malanga aki e sione ki he kakai Isleli ko toa pe ai papitaiso whakatomala, koe whakamole mole o ene ha ele mai. Pea lolo Tonga, ai whai turikaki e sione e ne whakapue pue, na ane wha pehe, koe hau iho o maulau. A o ikai koi au, kako eni, o ku hoko moau hatoko taha, o ku ikai teu tau ke vete hono topu wae. Pono ngataia. Tapi a fia tō mafi. Tapa mo e kere eikini. Ko whakatapu i he pureanga pe mo e sias. Whotua i e whare whamanatu. Whakatahaanga o la a ko unga whanua. Tapa mo e minister e pot ngā aue, mo ui. Ko e whawhalanglangia kātoanga whiawhia a koeni. Tāpea mo e whakatau kei o e aho. Ko kore whamore atu. Tala mo kāpui, kai au whake e whakatapuni. Ka hūwhanga atu i he tala whakatapu ka kato, ne muaki aki. Ai kātoanga whiawhia, mo e kātoanga i kuna o e ahoni. Puka e whainga maare ko ni ke whai hatalango fua, ke tōtō ni ai polokalama. Ke whai hatau whakawhetai. Tōnga i he wholofola, maa mo maa nio ni ai o tua mafi, kua whofola i ho tau haha onga. Ke whai ai e tau whakawhetai. I he ikuna, Agnau tolu, i wā i hala o e whanonga, ai pot ngā awe pia moe ngā awe.
Pei kai ko ia pe. Whailonga ia I kuna e tau ngā aue koeni. Ai pot ngā aue. Wholofola ko tau whanongo ki ai ko tahaeni. Pea koe ulaki eni o whanonga. Whakamisinare, pea moe ngā aue whakamisinare. Nai whai e paula. Pea I he whanonga koe ni. O ki ai aho no ngāhi tefto I whakaukau. Iai aho no ngāhi pōre. Kai kai ko ia pe. O iai ai whakaloto lahi. Tōnga I he tala whahino hino ko whai he apostolo I he pongpongini. O ne omai ai ai tala noa ki he tuku whakaholo o I kakai Isileri. O hange ko ia ko maumea ki ai he tala noa. Me he whanonga mai ai kakai Isileri pe me ispite. Whanonga mai he toawha, mono tauhia ki nau tolu e si hova. Pia umai, he nau hiki whanua, pe moi kumi whanua, pe moi e tala ofa ki he eiki. E si hova ka te ki nau tolu, ai ke nani o tala ofa. Ko nau tu uta ki ai. Hoko mai pia moi mawhai pure uluaki. O I kakai Isileri ko I kau whakamao. Hoko mai pia moe nau kore hatui. Pe whakanofo ai a saula. Koe ulak tui. Pe hoko mai ai e tui hono wā te vita. Pe aku tō ai. Ai tala noa e whahai tau. O e tau ānau me rie ke hoko mai. Ai eiki misaia. Ai eiki ko sisu kalaisi. Whai ai aho tau hui mo tau whamo ui. Ko tala noa ia o e pongpongini. Tala loto a sione, paptaiso, kai ke tāu. Kai ke tāu moia, ke ne vete e noo no topu vai. Ko tala noa ia o e pongpongini. Tala noa I kuna. Tala noa whai whakamo ui. O tala noa, ai apostolo e pongpongini. Kia te ia, nā ne whai homo whakakaukaua. Ek minister kau mae, Tongatapu re. Kau mae, kau Tongatapu, me kau nes, me kau ngāue. Kau maa ki mautolo e kau I kuna. O I ngāue I he pot ngāue mo ui. I he ngāhi tapa hono kotoa pē. O hau ki tonga mamao. Koe whakawheta ia. Koe whakawheta ia o e pongpongini. Pia mo e whakaloto lahi. Ki hoko ato e whanonga. Aki nau tolu he pot ngāwe, mo ki mautolo ku kakato ho mo tau ngāwe o mo I kuna. Tala loto koe whai mai he apostolo, na mo I kuna I he ha. Na mo I kuna I he ha. Pea kou tui. Koe tau tari ia, koho mo tari ia, koho mo tala loto ia. Koe tātāne ta whea. Koe iwi o lami. Lami tai hano ila, tai hano mere. Tala loto ki ai apostolo e pongpongini. Ai nai hoko mai. I huri e whare o sese, hako te vita. Au tau eiki misa ia. Au tau eiki ko sisu kalaisi. Koe aho nia. Kalanoa, I wā I hala o e whanonga. Ai kakai Isileri. Pea me ispite, ki he ke nani o tala ofa. Nei kai whai ngofua. Nei kai whai ngofua. Nei tō mohopo ai whanonga anga. Nei inumia no ngahi whisi inaua. O waha wholau. Nei oho e whiri. Mei tō matau mo tō hema. Mei mua. Pea mei mui. Kai whawhetai. Wa umai ki ha wai taimi moha kuonga. Ko tuku alangi pea mohono masani. Ka hifo ho tau eiki. O ai ka kano hoko tangata ho tau otua. Toi wahao whianga e wa mamao. Whai ngofua. Ka toi apa ngofua. Whai ho tau whakaiwia. Whai ho mau whai tāpu e kina. Whakai kuna e ngai whahok whatongia hanko toa pe. Pea lau tau mua, pea lau ka veinga. Ai ahoni. Ko whawhita ia. I tau au sia mo mai ai ahoni. Pea mo e kātoa ngani. O kei tui pe ai ngahi tui. O kei eiki pe a sisu. Ko eiki o ngahi eiki.
I he lolotongani, pia koe tau whaamu ia ki he kahau o e whanonga anga. Tala monu atu, ki Egg Minister, i pot ngā ue kau mai tare ki tapure. Kau toki tā ka mai kau nes, me kau ngā ue honu kotoa pē api ko vai ola, pia moe ngā hi waa. Ki whoi one one, ki hapulu hao, pio ta whahi ka mā tonga mama, ka mā e whunga whonua. Poe moe ngā he senta mo ui honu kotoa pē i tonga ikini. Tawange moe o toa mafi mafi, kene whaiho mou whakapulupulu, whai tāpu e kina, Egg Minister, moe tō whohe, e whatongia. Ka mā lango waka, moe pou honu kotoa pē, tare ki tapure ka mā e kau toke tā. E kaiko ia pē. Mo tōlu mo ikuna, ai ngā ue whakatoke tā, pia moe ngā ue whakanesi. Moe tau ko tau si tua ki ai, moe lolotongani, tawange moe ki. Kene whaiho mou tauhi, takau fi atu, lolotonga, ai wā i taimi, te tau mā wae ai, i he whakahoko whatongia, ke tau loto. E o tua mafi, ko koe ai toke tā monia. Koe ngāhi poto kehe, koho hue loia. O talanoa, ai kakai Isleri, ki he nau lotu mo e nau tautapa, ki ha o tua o kune whaiho nau tauhii. He taimi o ku nau toa i ki a whaingata, o nau kafo, pia nau tofanga i halavea, pia ku nau tautapa, ki he huafa ho nau o tua ka ko Sihova. Ko Sihova lo wheka e a Fiona. He ko Sihova, o kune whaiho mau whaito'o, o whaito'o, o ma whaito'o. Koe talanoa ia e ahon, hoko mai a sisu kalaisi, koe lami o e wheilaulau. Kene whaiho mau whaito'o, kene whaiho mau whakamoui, whaiho mau whakahauwhi, pia whaiho mau huhui. E o toa mafi, koe talaloto fie ia e aho, me a Egg Minister o e pot ngā ue, whawhalanglangi o kātoanga fie mo e kātoanga ikuna e aha koen. Tare ki tapure kau mai kau toke tā mo kau nes. Kau mai kau toke tā mo kau nes i ko nau ikuna. Ai wā i hala o e whaifatongia. Me ngāhi tau ko hiri. Koe ahoni. O whakailongai. Ai ikuna ka whakafa. O ngā aue. Nei tuku whalala ke te ki nau tolu. He Egg Minister e pot ngā aue. Pia me ngāhi tau tangata. Pia me ngāhi kuonga, koe ahoni, o nau talaloto mai, mau ikuna e whakapue, mau kei tauhi mai e tui totonu, o e ngāwe na mau fuakawa ki ai, e pureanga, o tupou pia moho eiki. E o toa mafi, mau whakawhetai atu. Mau whakamoni ka nei kai te ke kau mai, hei kai te mau ikuna. Hei kai ke silaki vai pe auringa holo. Ai whai whatongia. Kanai silaki vai pe auringa holo ai whai whatongia. Koe ahoni. Tō e mui hakau. Mau whakawhetai atu e o tua. Ho whakatoto e whisi naua e waha wholau e whanonga anga. Kai ikuna ai whai whatongia. Nai kai whai ngofua. Mau whamoni, he hala whanonga o e whai whatongia, koe tāpupuha, koe tangi pe moe toe, kai whakawhitai. Nai awhio, laumare maane o ni mea mehe niwa kai o tau kakapa. O ne pou ao, pia ke pou mama, pia ke hulu e wā i hala o e whai whatongia. O hange koe wholofola e aho koe ni, nā ke whawha e ngahi whatongia. Mohono ngahi mamafa o e whai whatongia.
mono ngahi whai ngataa, nā ke whawhai ai koe. Kai inasi. Eg minister ka mā e pot ngā e mo ui be mo i ne kau ngā ue. I hono whai, hono whatongia, hono maa e whatongia, be mo hono whai ngofua. Koe aho nia. Fotu e mau fuka. I e holo whamanatu o kuin Salote. Koe fuka i kuna o mau whakahingoa he aho ni ko sihowa nisi hono rea. Koe fuka o i kuna. Mahalo o sihowa. Mahalo o taki whanonga. E ki lau maari e. Mau whawhitai atu. Koe ni e kau 19 keiri. Ko i kuna e whatongia. Koe ni e ngahi ata. Koe ngahi ata o e whaiwhamo ui. Nea e kau mahaki ia. Nea e kau whaingata ia. Whakai sino, whakai loto, whakai atamai. Nā nau tuu meo nau ngahi mohe ngā o uma ke ata. O 19 keiri. He koe ata o e whakamo ui. E ki lau maari e mālo. Mālo ho mau kau toketā, mālo ho mau kau nes. Mā e pot ngā ue. E ngā i tāu ko mau si tua ki ai. Nai kai pe. Nā nau tari ho nā ui mo e angi fua pe. Ke ngāhi ngā ue mo e ngāhi whatongia. Na e ui ki nau tolu ki ai. Koe ahoni. Te mau lulu lulu. Te mau māwai. I he whai o e whatongiani. Ka hei kai ke whepuringa ki ai e mau wheofa aki mo e mau whelotu aki i he ngā ue. Na mo e lolotonga e mau kei maua e mo ui. Haere mai lau maari e, a whio i he kātoanga whewhiani. Mo e kātoanga i kunani. Pia ke takia e mau whanonga. E ngā i whatongia, i nau tolu ke i he pot ngā ue, whai hono whakaivia. Ke tā e whirio e nofo, kovi ofi mai, koe mau anga ia e kakai. Mau whawhia halau maari e maani o ni, whotu taloni. Pake tala whatongia, i kātoanga whiwhia aha koe ni. Pake mua waka i o take e whanonga. Pot ngā e mo ui he koe ni, pa mo e kahauna. Ke kei ho ata. A iwi ngā e mai halau maari e maani o ni. Pa mo iwi whakanaitin keire a whiona. Pa mi he api ko vai o la. Kau maa e ngā senta mo ui hanu katoa pe o e pot ngā wen. A whio ko mau tua ka mau ke nofuat ko kakai. Mo fua kia te mau mo ui whataha pia mo e kātoa ngani. Ke au pe lang langi mo e koloria. Kai mau tolu no ngāhi tāpua ki mo no ngāhi monu ia. Koe mau whawhita i au hapai atu. Tunga aloko sisu kalaisi. Ka ko mau whakamo ui. Emeni.
Whamalolahia ke tangata i whaiwhikau, pia koa ke lau himi, pa moe lau wholofola. He tatak mai tātou e pongpongin moe lot whakawha ofa. Te tau hoka pe ta programa ki he Tongatapu re, ko lot whaimaki, toke tā anaka ora. Kene whahoka tohal ki lea taitari, hiri pe ia, te tau hoka ke ki special item, me he koaia ko ni kau nesi, me apia ko nesi. Kau tukat ke anaka ora, kene whakahoka tohal ki lea taitari. Alo. Tapu moe awhio e tai hāmai tau lotolotonga. Tapu pa moe ekinista pot ngā mo ui, Dr. Saya Maupiu Kala. Tapu moe pulelahi pot ngā mo ui, Dr. Siale Akau Ola. Tapu pa mo Dr. Cecilia Fusifita, Dr. Toa Kase Whakou Kai Tau, Sister Tile Madama. Pa moe kau taki ngā ue ko toa pe ngai waalalahi pot ngā ue. Pa tapu ki toenga kau ngā ue o put ngā mo ui. Tapu pa moe whaiwhikau e tau kātoanga pongpongi ni. Whaiwhikau tūpulot sā miu pa mo haalotu. Whakatapu ma wahe heni ka tek nau tolu o ka nau tolu ai hoa. Ai ako kumou tolu kumou ikuna o mau ai wahenga maalolo me ngā ue whapureanga ka na mo ngā ue e put ngā mo ui. Whatap ki mo ngahi whamiri, mo ngahi kau ngā mea. Pea talangata ia te kita o whai ki tua, kaya tāmu whin motoan ki hoko ata whatongia, oi pongpongi ni. O kua ukoloa ia ke tartari lelei ko egnista, Dr. Sosaya Piukala, iho whakawhainga maalie iho taimi he o kua ngonga. Ka ke mea mai ke tau kau whakataha no whakailo ngai, mo whakamalo ia, ai lava mea ai kau ngāwe koeni, ko kakato, pia lava lelei na whai whatongia, mai pule anga o Tonga, pia moe pot ngawe mo ui. Ko kau ngawen me tapa ke keho e pot ngawe, ai ku kau hene ai kau nesi, kalake, kau ngawe whakatau hitohi, ngawe lepi, pia moe ngahi tapa ke kepe, na whai whatongia ai ai tuunga mātuani, mawhin mātuani, i pot ngawe. Ko talitali lelei whukene pule lahi o put ngawe, Dr. Siale Akau Ola, kai uma ai kau taki ngawe kotoa, pia moe kau ngawe, kotoa pea e put ngawe, o tau kakato hene pongpongin. Talitali lelei koe tangata ik whaiwhikau tūpulot sā miu, maloho mea mai ki Tongatapu aki, oi kātoa ngani, pia mo whaia e lot makehe, ma ki nau tolu kuna wau sia e makamaile koe ni, ko mau a wahenga malolo. O ko atu ai talitali lelei ma kehe koe nika ki mou tolu, na mou whaiwhatongia e pot ngau mo ui, ka kua mo au sia e makamaile koe ni, ke mou mau ai wahenga maalolo me ngau e whaupureanga. Ko ki mou tolu, ko mou hanga whakatata i mai ki tau tolu he ahoni. O kua whiawhia ki toi talitali lelei mo mou ngahi whamili, ka ko mou ngahi o whaanga, mo ngahi kau ngā mea kuna o lama mai, ke whakailo ngai, ai kuna kafa o e ahoni. Ko talitali lelei foki, pia mo Sister Folole Suriafu, pa mo e hiwa ai kau nesi he pongpongini. O ki kai koha mea si i ke lava lelei, ai ngāwe i ngahi taulahi. Mei tau e wo fulu o au ke whango fulu, pe o vai. O koutui o ke iongo i peho mou kau ngāwe, ai kai ke mo ke iwaiola, pe ko ngu, pe fuspala, pe ko whepea wheituu na mo whai whatongia ai. Ka neongo mau kei whie mao ki mou tolu, ka kou la vei, o toi lahianga ngai whie mao o mou whanau, o mou whakamokopuna pe moi whamiri. O koutui ko mou rerei taha, ni whoaki mai ia, ma e pot ngawe mo ui. Ko ia e kou whatawanki o tua mawhi, ke ne whake atu hangahi aholahi, ke whae ai ai whiohi, pia mo ngahi o whaanga, i he taimi koe nok mo whoki atu ai ki api. Hili ai ngāwe, māloloa. Kono saipe mo mālolo mo uipe, koe mālolo, ko tau whawhanongo ai he lea koe ni. Ka koe pe a whakatokanga e whini motu ani, ke mo tokanga, ke mo uirerei.
Ma'u ai mea tokoni o mo ilelei, whaamalohi sino, pia tauhi o mo ngahi fu e akau, o ka pau o ki ai hamu whakotua. Ko mea beni, e whakaloloa ake o mo ui, ke mo nofo whakatahapa mo ngahi whaamiri. Kau toi ai atu, o ku talitali lelei, loto maafana ki mo tolu, ke katoanga o i pongpongi ni. Toa whaiki atu. Sisu
Malo pito kaunies he hiwa whaafofa ka whamalo atoe pe ke toke tā pure o lotu whamaki toke tā nā kaola me nia taitai whaafofa te tau hokat pe tau polkalama ki he hange pe ni hatana tūnga e lawa tu pe he tare ki tā pure o e pot ngai mui toke tā siale a kaola mo ngawe mu historia pe kau ni hikon ko kakatona o taim ngawe pot ngawe pa hiri pe ne lawa pe lau tahataha tu pe pa ospe no lawa to mo ki historia kata ke mo lava mai pe ki mo ke fuaki atoi pe mo ki pare me he e ki minister Dr. Sama Piuka ai ko ni hiko na kai ke he ni ka pa ke na family to mahen ke mo fafofonga pe ka o ma va henga marolo ko ni pa ka pa ka ke he ne ataha pa te mo si puke pe mo pare ke toki tiriva tu pe ke mo api he timi ko ia ko hokat ko ni ke kole pe ke tare ki ta pure pot nga ka to ta sia le kawal ke ne fa hokat the employment history of the retirees and also the presentation of the trophies from the Honourable Minister of Health. Malo. Malo bito si ape. Pada pe ke o to ma figu ne afi ta lo Tonga. Pada ki he hau fonua te matu I ka mai fale tu po. Pada po ki ho iki fonua. Ve fata ma ke ki he fa lang aho. Minister mo ui Honourable Dr. Sama Piukala. Pada ke he tanga ki fai fekau. Pada po ke he kau pule nga au e ko toa o e pontungai mo ui. Tau fito ke tau kau pensioners he ahoni. Padapat ke ngai family mo me aheni e proklama ko ni. E ko le beke hu fanga pe ngai fakatap kakato. O si hono fa hau ko he MC kau fa hau ko ai lau ko ia o ki historia o kau pensioni o tau heni he ahoni. Pe ki mo pe au lau atu ko le formule mo le PMC te ki liliu si at pe proklama o le pe te lau atu pe ai hohingoa ki historia no pakapa mo heni pe kataki ke me mai ai pe to ta ko ia ka pa ko ke heni pe kai pe ka pa ko me mi pa family ke mo fa fe lo ki mai ke ek minister ma o to mo certificate pe ka pa ko ke heni family pe ko le pe ke pule o va ko ia ke mo me mai o ato certificate o to ta nga o ek minister o ko kai ke puli ai kau ngau ko ni ia te tau tolu pe hange ko e lot lele na fai kau ko e ngai fai ngata ko kai ko ha fo mai ha hala fai ngofua na wa usia honi ko hinga uhenya po ngai mo ui ko hinga ko ki mo tol ko ni fu fatongia wa usia ai ahoni o tau henia e fa tau fia me ta honga ia hingawe lava me ko mo fai lai foki mo tolo mo ka ulahi mo ngai ngawe holo pe ngai otomotui ta sisi pe ke au mai ki Tongatapu pe pa ke puli mau tolo ai fainga mali na mo me ma ka pa na mo folawat ki mori ma wa hangawe mo ngai family ka mo filho o papau ke puleanga me ka kai fonua te mo nofo hake aki hake ka kai faingata ia pe hange pe ko tau mo ai putungai mo ui ke o ai tu no hata o tu I ko e fatongia fakato tapu ia o mai ka tau tolu ngai putungai mo ui pe ko honi tau fa fetai fa ta mo fe kau e kuna ko mo fai ya wifi ai honga ia I he ngau ko mo fai e minister ko e ange pe ko fonatala e Tongatapu ana o ku kamata pe me futa ko tau ta fit me ta o wano o ai pe ke tau fang full matol ai futa ko ia ngau
o skia velenga mawhai whatongia ka unga koe ni. Mea whamore pete u kamata pe me he tau whang fulu mātolu o kai koe uhinga ia koe haka koe uhinga pe koe tau whapapai pe ngahi ngawe lau tau. O wawe pe tau tolungo fulu tupu, tau o fulu tupu. Pea koe nou taha koe tau he hong fulu mawhit me uanoa. Koe te u kamata pe ia sista Saint Leva Foriaki. Aia ko seini na e koe ki historia ia koe niu ku nou pe ia koe ke whiunga ia ki he whunga we lahi kua whahe kau ngai koe ni. Seini na huo hoko koe student nurse taiwa whitunga fulu mahiwa. Pea hoko koe staff nurse taiwa walunga fulu maua. Senior staff nurse waf matolu. Pato reappoint koe senior staff nurse waf tafa pea nursing sister waf hong fulu mafitu. O pas mai ka sini. E osi e tau e whango fulu matolu. E ngā oe se ini mai pungai moui. Ko suuria na umoa nonu. Ne kamata houia o ngā oe koe student nurse aho tolu maas tahiwa walungo fulu. Hoko koe staff nurse i tahiwa walu tolu. Hoko koe senior staff nurse tau wafe. Nursing sister waf mawalu. Pea senior nursing sister wafe hong fulu mawha. Koe tau ia whango fulu maua. Ai ngā oe a solia ma patungai maui. Koe hoko whike ai ko se ini uha laulea halai mawai. Nei hui koe student nurse a hula ko maas tahiwa walunga fulu maua. Hoko koe senior koe staff nurse tahiwa walunima. Senior public health nurse waf maua. Senior public health sister waf hong fulu maono. Koe ne pensonieni a se ini ka uia whango fulu e ne ngā ue mai potungai moui. Stanley Hoko, koe senior medical scientist, na hua stani o ngā oe koe medical scientist, koe lab technician grade 2 e aho nima e peleri tahiwa walua. Pena e hoko koe senior koe medical scientist waf mafitu. Pea promote koe senior medical scientist waf mahiwa. Koe ne pensonieni hilia tau e whango fulu. E ngā oe a se stani te katungai mo ui. Sister Inaise Sawaki Fisi Lose. Inaise, nei huia koe student nurse i tahiwa walu tolu, hoko koe staff nurse i tahiwa walu ono, senior staff nurse i waf manima, pia nursing sister wafe hong fulu mahiwa. Koe pensonia ne Inaise, hilia e tau e tolongo fulu mahiwa, e ni fua whatongia patungai mo ui. Senior public health nurse Tapaita Sate Kilea. Nei hu a Tapaita e haulaga maas tahiwa walunga fulu matolu ko student nurse. Hoko ai ko staff nurse tahiwa waluono. Hiki hake ko senior public health nurse i he tau wafe maua. Ko pensonien a Tapaita hiri ha tau e tolunga fulu mahiwa e ne whaifatongia na patungai mo ui. Senior Public Health Sister Leaola Tuiaki. Nei hua Leaola hoko ko student nurse tahiwa walunga fulu mawha. Hiki hake ko staff nurse tahiwa walunga fulu mawalu.
hoko koe nurse midwife ta uafe, pea hoko koe senior public health midwife, uafe maanima, pea he uafe tahanima, na e promote koe senior public health sister. E maloloen a leola, hili e tau e tolongo full mavalu, e ne whaifatongia mai patunga aue. Accounting Officer, Cecily Ofeina Tupo Tuifua. Na heua sesi, o ngau whapuleanga, i he tau tahaiwa walunga fulmanima, koe Clark Class 3. Na promote he tahaiwa hiwang fulmanima, koe Clark Class 2, pe he wafe hong fulmanima, na e toa hiki hake koe Accounting Officer. Koe maaloloi na sesi, hilia ne whaifatongia, mai potungai mo ui me pureanga Tonga, ke tau e tolungo fulmafitu. Public Health Inspector, Mosese Fifita. Na hua Mosese, ngai whakapuleanga he te whaake Public Health, koe Public Health Inspector Grade 2 Trainee, he tahiwa walungu full maono. Na hiki hake, koe Public Health Inspector Grade 1, i he wafe tahawa, i he hoko hake koe aipea pensoni i he wafe maua, koe hilia tau e tolungo full mafitu, ai ngawe a Mosese ke potungai mo ui. Health Promotion Officer, Leo Molotu Havea. Nei ho. Nei hoa Leo Molotu he tahiwa walungu fulmanima, ko Health Education Technician, putungai mo ui, pea hiki hake he tahiwa hiwangu fulmawha, ko Senior Health Education Technician, wafe mawha ko Senior Promotion Officer, wafe hong fulmataha ko Health Promotion Grade 1. Pensonien Leo Molotu, ko tau e tolungo fulmafitu, e ne whaifatongia, na patungai mo ui. Public Health Inspector is Leli Whakailoa Tonga. Na he hua a isi he tahiwa walono koe Public Health Inspector Trainee, pe lava e ako koe au hiki hake tahiwa walu koe Public Health Inspector, wafe tahawa koe Public Health Inspector Grade 1, pe hiene malolo koe me ngai whakapuleanga, me putungai mo ui, hiri e tau e tolongo full maono, e ne whaifatongia. A Senior Health Administrator, Patenia Fifita Patelisio. Nei hoa Patenia, i tahiwa hiwang full maono, ko Assistant Health Project Officer, promoter ki wafe matolu ko Health Project Officer, wafe mawha, na transfer ai ki hoko ko Health Administrator Public Health, e wafe hong full matolu, na promoter ki ko Senior Health Administrator. Ko retire Patinia hilia ta o full maono e ngā whapuleanga ke potungai mo ui. Wards mate ofa tapa o tautai. Ko ofa ne ngā oe he whalemaha ki Princess Ngō i wawau.
Ai nei talo e ngā aue ai ko assistant cook me tahi wa hiwa. Wa mai pen ki he ne pensoni ko hili hata ua full ma tolo ne fua fatongia ma patungai mo ui. Tongia ki vea ko Walt's mate moia ngawe he whalimahak vaiola. Ko talo e fua fatongia tongiak me he tahao no September ua fe. Pea ko ene malolo ene hilia ai tau e ua full ma ua. Ene whai fatongia mai puleanga mai potungai mo ui. Fusi tu holoaki, laboratory mate, ko fusi nei kamatanga aue a hatahono o February ua fe, I he tawhaaki ki he laboratory, kore mahak vaiola. Ene pensoni eni, hili ha tau e ua full maua, ene fua fatongia mai puleanga, mai potungai mo ui. William Kirikiti, laundry man. Ko Williami, ne kamatanga aue e ha tolu o me ua fe, laundry man I he whare mahak vaiola. Ko pensonien Williami hili ha tau e woful maua ne whai whatongia mai puleanga ka I he whare mahak vaiola ko tungai mo ui. Sione pita pau umo kena ko water maintenance officer. Ko sione nei kamatanga aue a ula ko siulai uafe mataha, ko water maintenance officer. Pea ko ene pensonien, hilia hata o e woful mataha, ene fua fatongia, mai potungai mo ui, ka mai puleanga tonga. Ko whaka o si lewa, ko paramedical driver, ko nafitalai mau, nei kamatanga aue ana fitalai a hong full ma fa sune waf mani ma kau he kau driver e potunga aue pia tahanima e peleri waf ta fa na promote ia o hoko ko paramedic driver aia ko ne retire ni ko ta haia kau paramedic driver e potunga aue hili hata o hong full ma fitu ene fai fatongia ma potunga ma ui ka mai pure anga tonga kono ngata ia o kau pensoni administrar Salote. Malopi to CEO, ka whamaloa to peke administrar. Ko le peke tau to paspasi faos ke tau tuna koni. Malopi to ka te tau hoko atu peke tau programa ki Stani Lei hoko. Senior medical scientist, ke ne whahoka taki lea ke whafofonga te kau pensoni. Malo. Malo, kore ke u whangat pehe talamalu mo kakato e whonua, pe mai lotu, hange koia ko mua ke ngahi lea ki mua. Pea talangata ia te au o whaikitua.
kai whakakata te whatongia kua tuuni mo ku. Whawhawhonga tu ki mautolu ko toa koe ia kua tutuku mihe ngā wehe tauni. Ke mua ke lea ko whiat beha whakamalo ki he ex-minister, CEO, Tongatapu le, pea mai kaunga au e kotoa o e potunga e mo ui. Ko e whainga maalie na mo fuaki o lawe e ki tuunga mātua koe ni. Pea ngahi taulahi. Na mau kumi mo whainga o tari ki mau tolu ke mau hoko koe toko taha ngā ua e potunga e mo ui. Pea i kai ke fuoroa me iai na mau o ngoi koe whatongia ko ui ki mau tolu ki ai koe konga ia e mau mo ui. Pea na e whai e tari ui ki ai. Pea whai mai whanonga nei mo ngahi kalu se whai. I he uhinga whakawhamiri, whakawhoi tui tui, ka uhipe, koe matea ki oi whatongia. Pea koe ke lawa hei whamalo ia koe ni, ke kātoi, airelei, na mau mau, lorotonga e whakaunga tāmaki i he potunga awe. Ko mau e mālolo mihe ngā awe. Mau kei mau pēa e mānawa mo ui. Mau kei lawa pē o lue holo, hange koe whakatapu. Pēa, koe mea ko ku mahu inga taha. Koe whenga maali na mo o mai, ko lawa hiki hake ai tuunga, i he mo ui, whakasino, whakaatamai, mo ngahi whakalakalaka, o nofo ko eni. O mau whainga maali ai e mau whanau, lawa honau akoi, lawa honau teui, lawe mo mau ngahi kāinga, o mau ngahi whamiri, i he whakahoko whatongia na mau whai. Pea ko hange beko ia koe pau umai ale o molotu. He mau au sia aho koe ni, mau kei mau e mānawa mo ui. Pea pehe mai alotu. Mālo pe ko tau wa umai. He te kai tuli ki tau tolu te ki tau o pensoni. Pea ko whamoni au bito ke he lawa lotu, koutu i pē ko e CEO wen, o kune mea i pē mea hano kotoa, iai moe kau CEO ki muatu, kau minister, moe kau ngā ue, na tau wheo i pē lotonga mai e whanonga, pea ko mau atu pē whakamālolo to hounga. He whainga maalie na e whuaki, ko mu whawhawhonga mai e puleanga, pena e whewhe ai anga e whakahoko whatongia koe ahoni. Ko maulea pe o hange koia na e oake he tangata e ki whaiwhekau. Koe tala noe ahoni, ko i kuna pe. Pea, ko i kuna ko ia he kai whakatataua i kuna na e whai he o tua ma tau tolu. Ai whake hono alo pe tahana e whakatupu. Pea koutui na tau whanonga mai ai he tauni, lahi hono ngahi whaingata, na tau kei nofo pe he whakakaukau ko ia. Pea koi kuna, hange ko ia na e eke he apostolo. Ko hai e kakai koena, kofu tō lofa lanu hine hina. Pa koe tali pe koena e o mai.
koe kakai eni, ko nau hao mai. Na nau fōu mai he mamahi lahi. Pea kua fō nau ngai kofu, he tātaa o si sukalaisi. Ko i kuna koe ni ko tau au sia he aho ni, ki tau tolu koe ni ko mālolo me he ngā we. Ko i kuna pe ko ia na e whai he funga kolosi, pea ku whakamo ni mai, te tau au ki he api, na ia e kakai, na e kofu tōtō lofa, hine hina. Ko e tau amanaki ia. Neo ngai peha whaingataa e whanonga anga, ka tau nofo mau peo whamama, hange ko ia, na tau whanongoa he wholofola e hakoini, te waki whamanatu, ai aho aloi ho tau eki huhui. Pea kumooni pe ai lea, hange ko ia koe ves wholofola ko o whakakawe inga ake a tohi polokalama e pongpongini. Koe ie lea whakaosi. Te mou pehe, ko hai au. Pea tau whamooni ko toa pehe ahoni. Na e talanga e ngahi kuonga, ai whakaamua e mamani, mo e tau tangata ke hoko mai ha mafi, ke tokoni. He kui kai koe haisia e mamani koe ni ngata pe i he whakahu plisone pe a loka. Ka koe mawhasia e loto mo e whakakaukau, koe plisone ia. Oku ka e whaamawete. Ka e oua pe, ko tau hanga katoa pe ke ahua ni mai mahina ni mono teo e whakamanatu. Ko ia pe tene wete ki tau tolu. Pa neongo ko tau malolo mi he ngāwe, ka he kai tuku ai e mawhasia ia, mo e whakakaukau ia, mo ui e whaamiri mo e hoko atu, he ngahi kawenga keke. Ko tau eiki huhui, tau atai nai e pōpula katoa pe, hongai koe punake, na tau kamataki. Pea, koe whaosi pea e ki ilea koe ni, ko whamalo atu ke kau ngā mauahenga malolo, e ahoni, ko ikuna e whatongia. Pea, kai keu whingau ake ai lea koe ni, koe hiri e ngā ue, pea malolo a. Koe kou pehepe, tau mau e tau ataina, mo e fia kakato i mo ui. Tai milahi mo whamiri, na tau hū ke ngā ue, ni ihi ke tau e whango fulutupu, alifu ke tau e hongo fulutupu. Koe tau āpe pongpongi, teu o alu ke ngā ue, alu e whanau ke he ako. Tau hau pe ko he whiawhi, peni ihi, toki hau tō mui, osi mohe whamiria. I he tau ko ia na tau whanonga mei ai, pa kou tui, koe ahoni. Tau mau e taimi kakato mo e whanau, makapuna, mo e kāinga, koe mea te pū, toi maho tau taimlahi, ke tau lawa atu ki whare lotu. Atu hoku ofa atu ke eki minister, pe fo ke CEO, whaifikau, toke tāpure, ki mou tolu kotoa peu tau kau whakataha e ahoni. Ku maulangi ia, i he polokalama e ahoni, pea kai ke mau hale a whiunga, ki atu ake a whakamaroma a mou tolu. Koe talamonu atu pe, tawange ke hoko atu ki mou tolu, ke hoko e whaifatongia, na fo ia ki mou tolu he lau maali o toa, whakaiwia, whakotu mau ki mou tolu he tui, mo e mea na e hinoi ki mou tolu ki ai he ngāwe anga. Pea kapau pete mou toi whima o mau tolu. Kumi mo toha taha. Iyo, neo ngai pete mau malolo, ko e mau whakakaukau, mo mau loto, e kei nofo pea mou tolu. Ko mou whawhotunga, e whakawhiawhia, te mau whiawhia katoa pea. Tawange ke mou maua Christmas whiawhia, amanaki ke tau fo ou, o whonu he monu ia mga he tāpuaki. Lewe ai mala.
Malo pito stan whahoko e lea whafunga e kau nihikon ko tutuk mai me pot ngai mo ui. Kokolen ke whawhalangi ke ek minister pot ngai mo ui to kita saya mau piukala kini toha koloa mai ki programa whamawai ko ni ma kau mawahinga maroro pot ngai malo. Whatap ki he o tua mafi. O kune awhia o ihe lilo. O kune awhia o iho tau loto. Pea koe ne heni mo ki tau tolu i he pongpongini. Tap ki he hau e whanua, King Tupawonu. Kau mai koe no whina Tonga, koe na naspau. Oi whakatapu hen ki alo tango Nuku'alofa. Ho e koe whanua. Whatapot ke whare matapure. Whatapot hen ki he tangata ek whaifkau tui polot sa miu. Pea mo e lot lelei ne tataki aki e polokalama mahu ingo e ahon. Whatapot ki he CEO, tangata sialea ka ola, tangata apure whare mahaki. Metroni, sista Akes Halatan, sista Aftei, sista Tile Makama. Vehe ki a toketa Fusififita, toketa Sepiah. Mok mautole kau tak ngaue, i e pot ngaue. Oga e whatap makehe hen ki he kau toketa apure, i e ngai whare maha ki he otumotu, ngai senta ki he mo ui tongani, kau ngawe katoa. Ongo niwa, wawaulahi, apai veu, funga whanua. Pea mehe koe pea pehe ki he senta ki he mo ui i tongani kotoa. Oko whakatap makehe heni. Kia ki nau tolu, oku nau mau wahenga malolo i ahoni. Tau kau whata, kau maha mo ngai whamiri. Ka kou whatap make hen ki a wholore mba moe hiwa koia e kau nesi. O tau whaftai ki o tua mawhiho mou kei ui ke resi. Pau tau tuipe. O te ke fo i he ako i e kau nesi wholore. Kou tui koe hoko koenia e nespure he kau taha moia mamani e toki hoko. Ai misi koia ke tangitangi re o Nightingale ko a Tonga i loto Chiniva, kai toki kakato, ai fia o e kau nesi. Pea kou whatapot ki he sola pa moe vulangi, o ku tau kau whataha i he pongpongini. I he amanaki koia ke tāpuni ai pēsi whakaosi, o e tau ngau e tau ko eni. O kōkore ai ke tau manatua makehe ai ngahi kupu o ki tau tolu. E nau tō tau i he whanonga anga o e tau ko eni. Pea kōkore atu ke mou mea haki. E tau whakalongolongo haki i minite taha ko e tau whakaapa-apa pa me tau manatu ofa ka ki nau tolu. Ko tau kau ngā whanonga i he ngā ue ka kua nau tatau mai. O kou whakamalo atu, mo mea hifu. Kou tui whaifkau, koe ka venga fisi mua o whakataha ngani. Koe whakawheta, koe whakamalo, koe honga ia
Ia ngahi ngau e ko tau ikuna he tau koe. Koe tau anoa ua. Koe taha ia ha tau ne lahi hono ngahi pole ki he potu ngau e. Kai umai pule anga. O e whanua. O se whiriwharearea, whakakakato e whiri goi e pureanga ke neanga tataki, ai whanua he tau e whaa koe nga hoko mai. Hiribe me ai hau ike ua. Pā e mō ngāwhi. Hunga tonga, hunga hapai. Hake pia mo e tsunami, pena e tō pia mo e fulahi e funga e whanua. Uike ua me ai, tō mai COVID-19. Pena e po uri tuu ai funga e whanua. Rea ho tau ngahi loto. Pe te tau whewhe. Pena e ongo mai ere. Sam whao no, ves hongo fulu. Be still and know that I am God. Mo whakalongolongo. Mo tokanga mai. Oua te mo puputu. Ko au si hova ko mo otua. Neongo e kei whiwhiri a mamani. Kau sae ni si pena anga whewhe tau hao mai. Whawhikau, o kou whakamalo lahi atu. Kia te koe kau mai kau whawhikau kuna u ahia e orita vai o la. He whakamanatu mai kia te mautolu e kau ngāwe, ko tau hao anga pe, ko e lotu pe. Mo e keresi, ai o tua mafi. Pia tānei nei ke lang mamao e ane a whi, ke ua na whaiwhai ange, tu utaha pia tonga. Ka ke kau mau pea e o tua. He tau ngahi mea kotoa. Ke o tua mo tonga. Ko ia ho tatofia. Malua ngai whanua. Pea ko whamalo. Ko whawhitai ke o tua mafi. Hene kei whakiwi kia te koe CEO ka mai toke tāpure, kau toke tā, kau ngāwe kotoa. Ke whakahoko le reo tau ngai whatongia ke kakai o e whanua. Pea tau ikuna e tau ngāwe. Neongo e lahe e ngahi pōre, pa mo e whaingata. O e tau ngāwe ko eni. Mahino ke motuani kau ngāwe, whamalo ke te motoro. Ko e tau ikuna ko e ni, he nai kai ke mō ngāwe, ki he potu ngāwe mo ui. Kana mō ngāwe, ma ai potu ngāwe mo ui. Hoi kai te moto e lau taimi. Ko e koloa ke lava e re e ngāwe o whakahoko. Neongo ho moto ki whoki tō mui ki api. Kane mō whai mā te aki. Mō tariangi, mō ngāwe oski a verenga, pia mō manatua, ho mō fuakawa, ke tokoni, pia kua tau ikuna. Hiri ngai whaingata koe ni kau ngāwe. Ka pau te tau sio whakafoke ngai whainga maarie. Nai mau he potu ngāwe. Pea monia e lawa Einstein ni. In time of difficulties lies opportunities. I he taime o ku uho ngai whaingata a. O ku iai pe whakatu amerie. Monia moritoni, hiri ala ala e toe uha. Alo tāmaki e toki afua. Pako whiawhia pe kau ngā ue ke u. Lawe neongo e whaingatat ne tau whehangahangai mo i he tauni.
Whana ia e ngahi mea lele ia nai hoko mai ke potunga awe. Toko ni mai a muri, o lawa o huhu malu i e kakai e whonua, o tawa usia e peset lele i taha, kua usia he ngai whonua. Tau tahaua ki o lunga pesete hiva fitu, ai tausi uluaki, hiva ua, ai tausi ua, peani maono, ai boosters. Koe tau ni magoe ke taha, pesete ni mawha ai tausi uluaki. Pea pesete ua taha, ai tausi hono ua. Neongo na ea o me taha mano no afek, ngahi case positivi, i he COVID taha hiva, ka koe mate he whoko utuani na toko taha ua pe. Kaua tongani, he avalis lelei, pia mono hiki he ngai whanua, e kau taha mau ia mamani, he ngau lelei na mou whahoko. O whatoka ngai ange, o kamata ke toi, alu ke toi lahi ange ngahi keisi inu usila ka maa astereria. Talo e tāpune pōta he ahua fito Septemba o e tauni, me ai ke ahoni, toko hiva whaa ene positive cases. Ia ngahi wike ko mariu atu, toko taha pe, ngahi positivi, toko taha ua. Mauna mou whanongo toa pe ke tō wholofola ene awhio, taine kuini, tāna ki tōunga ko ia ai apia ko Nes ko Queen Salote, mo Allied Health. Pana ni whakamamawhai ka te tau tolu, e mahu inga ke tau huhu maloi. Koe whakamanatu ka te tau tolu, kau ngau e mo i kakai whanua. Koe huhu mo tēna, tokoni ka a Spaini. Osi he Krismasi, pai whakatai o ngā e huhu koini. Ko tongani pēta, ku tau mau kotoa e huhu maloi koini, ta e totonga. I kai ke more, hase nite ai pureanga, ka koe ofa pe a ngai whanua. Pea kou kau whata, pea moi kuini o wheina tonga, he kore ka te kumautolu. Mea whakauria ia ka au ki Krismasi. Ku tiskat kotoa, ai toenga, huhu mo tēna, nai ofa mai ngai whanua, pe me tō pureanga. Pea kou whatawango, tau tolu koe ni, kau tak ngāue, o tau osi, kotoa he pusta honoa, na e toki lawa atu e motuani he pusta honoa, he motena anea, whata, pea moi hai komisiona Australia. Pea koe no kou tu atu e pongpongin, ukai kia hame hoko, ka koe whakalota lahi ka te tau tolu, tau ngāue au ngā ke whainga maari e koe ni, pea ka whaiwhai, toi alu e ngai keisi ke toi lahi ange, kou tui, i kai ke fu lelei ka te tau tolu, i he tuu whamaman lahi, pea moe uesia ho tau kakai ka hoko mai. Mo iloi kotoa, lawa e tau ICU for ou, koe container lab, o ne whai e CPC ala, i Tongatapuni, pea mo wawa. Talo e tu he historia au tige ha cold chain storage a Tongan. Ke tau hiai huhu malui. Koe walk-in cold room. Lava ka atoa ia. Whatolonga e tau huhu malui. Koe oxygen generator. Moe ngahi mea ngau e lahi, ki he whakaata, ki he sivi, o le loksa e nisi, ne kakato kotoa ia. Neongo e whaingata a koe na tau whihanga ngai mo ia. Pea neongo o ku kau pe mo e hiki ko ia e apia ko nesi, mo e Allied Health, ki he University whakawhonua Tonga. Ka kou tui, koe whainga maari e lahi ia, ki he ako angan. O kua swai e talanoa pe mo e ekparemia. O ku mahino ka tek tau tolu, koe AIDS care scheme koen Australia e lahi e alu e tau kaunesi. Pea kou pou, ke whainga maari e unau ma, ke nau hoko atu ai whakahoko whatongia. E kai ke tau nofo pe he tori, ke ave kau tori ki muri. Tau whakamaketi, ai maketi mahu ingata oi whonuan koe kaunesi.
O ko sfai e tala noa. Koe alu koe ni ai ako ki he university pa elawa ke hiki ki o lunga. Ke whakalere ai Bachelor of Nursing i he university. Pa koutui, koe tokoni lahi ka tek tau tolu. Na eke mai he toko taha ki a te au. Pe kouhanga whakatoka ngai. Ai lahi koe e whakawhisi e kau nesi ke nau alu. Anau tanga ia. Kou o whakamoon he ngai. Tohi whakawhisi. Pe au lau hifo. Koe whainga maari o ku mau i muri. Kau ngau e, kau nesi. Kau kuia whainga maari i muri mo alu. Koe whatongia ia o iako anga ke na wako i hakau nesi. Mo hakau ngau e ke toi tokolahi anga. Koe whainga maari o mo mau. He koutui e iai pe aho. Te mo manatu ofa mai ki tongani. Pea te mo foki mai. Toi sayang ho mo ilo. Toi sayang ho mo whahoko whatongia. Pea te mo whakahoko le rei ha whatongia ki he kakai o e whanuani. Koe hoko koia toke tā Ameria afu haa mango tui pulotu. Koe Chief Nursing Officer ke kautaha mo ui koe a mamani. Tahai ngahi lava mea. Pako kukoreat ke mo pole pas-pasi mai. Pea tau pole kotoa. I lava mea. Ko whakahoko e toke tā Ameria afu haa mango tui pulotu. Pea tene hoko atu ke whatongia koe ni i Sanuari o e wanoa watolu. Ko ia i Folore, o te ke fo i he ako hiwa. Ko tui ko toki hoko eni o mooni ho o misi, ke moloki mo ho kau hiwa a loto chiniva, i e whakatahalahi ko ia, e kautaha mo ia mamani. O tau whawhetai ke o tua mafi, ene kei whaki iwi ka teki mo tolu, ke whakahoko ake o mo ngai whatongia ke kakai o e whanua. Pea neongo pe kau ngā au e ku kau ki tau tolu i ngai whatongia o whakahoko, ko e hui ko e kakai o e whanua. Aia o tuai ke whakamalo ia, kai wawe pe ki hono whakaanga. Ka kou whiawhia. He kui kai ke tukai e tau ngau e whakasevaniti. O hangepe koe tala e kosperi. He kui kai ke toi whai ha whakamalo ma kehe ki hata mai o eiki, ko uhi koe ne whai. Hangahi mea au totonu ke ne whai. Au totonu ke mou pehe whoki mo ki mou tolu. Ka lawa ha mou ngahi ngā ue. Ai ngahi ngā ue pe koe nei totonu koe ke mou whai. Pe au tonu ke tau pehe ko toa pehe. Ko mau whatongia pe ia. He koe e kauta mai o eiki. O e kau kaunanga pe ki mau tolu. Taimina ku lue mai ai ki he whatongia o e pongpongini. Pana ku wakai atu ki e kau mau wahenga malolo. Pe e whakau o ke iai pe whaahinga ia nau tolu. O nau ke iang. Nau ke iki. Ko si ho ka fusi o ke kelo pe hono ulu. Ko si ho ka isi o ke kelo pe hono ulu. Pe au whakau te whakatala noa ki he CEO. Ke toi whaahinga, ke toi whakafoki mai ki he ngāwe. Ka koe taimi koe na aku wakai hifo ai ki he risi, pe whakahoko mai he CEO e ta ngāwe. Whahinga na tau e whātolu, whāua, whānoa. Pea toku mahino kia te au, o te ai e mo ui e taha, osi e tau ngāwe koe ni. Koe konga ia honou ai hounga ia, ko uhi ko ki nau tolu e nau whaut mauku, Whaki e nau mo ui, ko hui koe potu ngā ue, i ngahi tau lahi. Pea koe ahoni, ko nau tatau mai.
ke potunga we. Wange pe koe le o me funga kolo si ka le vale. Kua lava. Kua ose. Pe koe lea tatau pe ia e apostolo, kua tau e tau lelei, kua lava e whakapue pue. Kua tau hima, ai tui totono. Pau whakawhitai atu e haunga ia e potunga oe. Mo e folfola e iki. Malo si tamai o eiki, si kaunang. Lelei mo lototo, ko ke lototo i he pure ki ngai mea si i. Te whanofo koe, ke pure ki ngai mea lahe. Si kau malolo, pa mehe ngā oe o koutui, i ho mawa usia, ai aha koe ni. Whai ho mo sio ki mui ki halafononga ni mo fau mai ai e potu ngā oe. Pea koutui lahi, ni mo whakatoka ngai ai mo ni mea ko en. Koe halane i kai whaingo fua. Koe halane mohu i no ngahi ai ahi. Pea mohono ngai whainga ta. Kane tau piri pea hao mo piki ma, i ho mo tui, o lava pea lava lere ai ho mo ngai fua whatongia. Koe ui koe potu ngā oe, pea ia honi, o mo tatau mai. Whatawange ke whaitapu e kina ki mo tolu, he hala whanonga fo ou, te mo whanonga ia. Pea kou tui, whia lahi o mo ngai whamiri. Ho mo kolo, pea mo si. Ke mau taimi mo ke mau tolu. Hiria ngai tau lahi. Hono mau pe he potu ngā ue. Ho mau taimi. O kou fia whaka o at whoki hen ha whakamalo. Ki ngai potu ngā ue kotoa pea prianga. Aia ne tau whenga ue aki whata. I tau koe ni. Ke lava ke tau ausia. O whakakakatua i tau ngai tau mua ngā ue. Ka mo ngai pole lahi o tau koe ni. Pea me motu ani. O whawhitai atu e whakamalo. Mo i hounga ia ke si o e potu ngā oe. Malo e whakatau kei poto o e potu ngā oe. Pea mono ngahi waa. O tau tūta lere e hono whakausinga e tau whainga ta. Mombohu pole ko ani. Whamalo atu ke toke tā pure. Kaunga toke tā. Pure ne si. Wai kau ne si hono kotoa. Ki kau tak ngā ue i ngai waa kotoa pe o potu ngā ue. Pea mai kau i kotoa pe i loto motu. I tonga e kini. Pea pe ki tahina. Tu ke puke whainga maare ko ni ke whakawat mo. Hak popoak tala monu ki a tek mau tolu. Hai kau ritamen. Kau mau wahenga malolo. Pea pehe ke kau ngā ue kotoa e potu ngā ue. Koe tui, o kune ai ke malawa e tae malawa. Koe amanaki, o kune ai, ke ngau e mea kotoa pe. Ko ofa, o kune ai e mea kotoa pe ke whakafu ofa. I e tau whakau fiatu, ke talitari a ere ulaki mai, ai whakamo ui he ai anga kau. O kou talamonu atu, o e whakatawangi. Ke mo inas kotoa, pea mo ngai whamiri i he monu ia. Pea moa tau fo ou, mohu i he fia fia. Lewa e whakau haa, tua whatu. Marapito ek minister le afafofa mo whamawhana. Ladies and gentlemen, we're nearing the end of our program for today. Pea koe konwha ausia ne tau pokama. Koe him tu koe lawa tu e fus tu holoaki, former lab mate. Hidi pe ai whae lo tu e Reverend tu i pulot Samio. Ka ko puke pe whae mali ko ni wha malo lahi a peke ki moto, e mo la mai honi, ke whahawe ki programa ko ni. Pea si ala fusi e huka ki o toi lua ke tawhaki tātala e la mai ai. Te whapehe ko
Haka ngā au whai fusi he te luat mau peki tai whamasi e la mai pe a sok. Ka ku o se ni te umisi koe fusi he ku ospe mea whai taki ngutu lau koe ki ho wei. Ka ku whamalo lahi atoe pe kau mau wahenga malo loko ni. Sesi, ka ke toi huat ki a kau ni te ke toi e la mai ai. Pe foka mau, whamate foka mea rere ko mau peksi rere mau ngai. Pe ka leo ne whalere hake ki mea rere tapaka. Te whalera ki minivan kona gure holo ai. Pe whaka tongi aki, wha as holo pe lot wha maha. Pe whaka wha as mau clean pe lot office lahi. Your faces, I will definitely miss you, especially with all the memories and work that you have done. Wha malo la, koe ke hale a whiunga a vet, ma ato mauto, ka wha malo ato pe ho mo wha whatona mai. Mai pot ngawe, lau tau koe ni. Ka ku kawa te mo ikini stamo si o wha malo ato koe ke toa hale a whiunga. Ko ia, ko kore fus ke si hao lawa himi, ka o sikiri pe mea, ka tapune pe he tangata ik whaiwhika tau Broadcom malo. He me whakaosa ke tau ngau e kumpongi ni mangea o whitunga full maua himi ni ma whitua mo mea ke tau hiva. Hiva pe ilangi ai kau angelo pa mawawa mo mamani e whakahiki ki monu e ne tō ke University pe ko alo i mai hatama eiki tuku mai ha foha mo onia ko tupu tonu ia Elohim ko tau Emmanuel aia. No wafa kula me mua tu whakaofu he whalenu. E nerea he kapten he otua ke o a toton mo mes. Whakaosi, ene ngawe lahi koe whakaosi, whetu usi me tau whehia, tene atu holo e tau ngahi kovi, ko eiki he merino ia, ko alo i mai hatama eiki, tuku mai ha foha mo onia, ko e tupu tonu ia Elohim, ko tau Emmanuel aia. Whaosi, e o tua mafi, a wheitau lalo ka ke tāpua ki mai, e minista e put ngā e moui, ka mai ne kau ngā we. Kau ngā we tutuku, kau wahenga mālolo, a wheitau lalo, hāngai whafonga mai, whaulo mai ho whafonga. Watu maalia e koe niba mo i kahauna. Alo whai o toa, whaki ho merino.
Ye koe ni pa moe kahau, oi whahako whatongia. Koe nonga e a Fiona, tawange, o whanga e o tuae, e ke whaka malu, e mai taimi, o e tutuku ai ngā we. E ki lau maarie, hoko mai o alofa, tauhi ibea mo ke tau kapoi, e ki minister ka mai pot ngā e mo ui, hiki whanonga. O e whahai tau e Krismasi, pia mohono fia, ke toka ringo. Mo e tau whauna ka pau ko whinangalo o wha ia, e ki minister e pia mo e pot ngā e mo ui, pia mo e kau wahenga malolo, Mauloto ate o tua o nake la kai ha monum ha tapu aki. Tuke hange hangou e uhe nā. Matawai o mo ui, ai tapu aki i he pot ngāo e mo ui. Kresi ai ki ko sisu kalaisi. O whalahe atua koe tau tamai, whiahi mo lau maari e maanio ni. Ke ia te ki mau tolu mau ai pe ia. Pia whai pe o tae ngata, e meni. Pero e kakato ia ai programa make ko ia pot ma moi e pompongini ka forma vai pongna tolu ai kau ma wahenga maloro tal monu ke akina dol ko tawang dia le to ai fatongia me hi live stream ko ia ai Broadcom FM broadcasting bebe foki kirito warfitu poinima ko pokona magatu e pompongini web junior lea albate junior kisina de bolea mo fota le vote fua me tabako e le jo me sa ke famo kioa risate tana tohi me hol fo manat kun Salote me Nuku'alofa ko tu ai uha ko sa sawaka mo mea